Guswa wo hwe Adom TV Badwam. De do sui Nadom Herbal clinic nso Nadom Herbal Center nso aba abna ginedwa. Oni ebedi nkomo nu ahodo awo adwama so. Yeda asese wo guswa hwe enyi free ha. Na sansem na kofi de bre ye no kase ahodo mu nso yebeje update enso e de abro ene dwumedi koso no ntinyi free ha koso amafide ne na ha. Oba memu akwa be. Na bia boko de Nadom me hu ye na yi na ma slow kakra reporter no so hwe no hu ye ma yes no enti wi nko ano no wi no hey you know much chi no ye body nyanko papa bi wi oso se ke nyina ka bi boy say no me wa o guess no so kran so dum bi o mu twetwe hey ye serious o wi am no de o ha na be gu ye so bu pedro e so eja o be le den we all to work with more but what it what is about need to maybe a many yeah serious oh the reporter never so official who you buy what ai we na so ho be gidi dia pa cho tema ye why yes ro odo nim na djuma betumi aye ebusia no pay me din check ase every Nadom Herbal Center ebre obibia o hwe ya do pay Nadom Herbal Center ye ne producing nafa X-Vein mixture say ena ete sanso ena nafa X-Vein capsules ena small but mighty nafa Lady Clean 100% natural feminine hygiene wash yankasa na adom ena yakwakwayem akwatete ndua haban ene ndua hini ye dia fan fidiem ahohoro ho ai ne krogen a doctor fo ekukudam ena ejina fidie ho de haban aye edroyi kama wo yoba na wo hwamia no pay infections aja himfie ho no mo aboso menua ba we treat for so many years ni enko abomodern sa wonsa ebeka nafa Lady Clean bi ebehwa aboa wo na yisa ha ni na efi ho no mo e dia mawo insuo na egu no sabio eden carbon bi enenam bomodern sa wonsa beka nafa Lady Clean ebehwa aboa na yisa ha ni na efi ho e dia mawo so abegu ahimfie otumi tisa no mo kase scratch and win wo scratch it na so unwi ni hwe bomodern sa wonsa beka nafa Lady Clean bi na hwemboa na yisa ha ni na efi ho no mo emfa ema sister bi se dia me come boy no wa ne beshit no onsesa no but my friend video ko na da ho access so me say yes say no do me say ohono mo smell good ohono mo aye kama so first when you feel wa na advance na yibe step in pan so enim go say nka wa koja wo no enye kanketwa misra menwa ba make sure say na wo siesie honam nani na wo siesie wo to nko akase aweka kase tade kase na wo tohye na di siesie ho no make sure na bo homoden sa hemfie ho so wo siesie ho no mo so eyiye na we no kra wo siesie ni eye wankasa wo for wankasa wo benefit wo personal hygiene wadi asenya se bia wo pese wo koye bibi nta wankasa siesie ho ese boost wo confidence level e kosoro e wankasa e de ma mesra wo abomoden so be siesie ho na wa ho siesie na di mu na sipi na sita obu akasa oh mema ne ba na omoko ni fi abeye na ye no mesra nyo bia na ye check the engine but modern say won sabeka nafa Lady Clean na be hwa boa na eyisa hori na fi ho no mo e de ma na nim say infection no kra no set na so check tu ma himfi ho no mo ebie mesra entra ho na anya hwe han but modern say won sabeka nafa Lady Clean e be hwa boa na eyisa hori na efi ho de ma bia wo anasa abrabo musa anasa infection na atena wo so achenti na ma himfi ho no magija bisi basa wutumi se wo ma ye no kura no se owura wo so ya no pa na owura hoho bo modern se won sabeka nafa Lady Clean be hwe na etu sa ha na se e de amount so dem di kan no e 100% natural unko yuzu wie enkonkonye akira se bia da bi ye wie no e na mpanifon so e de stamp esi so se we eye oba bia e betumi e yuzu bi na sei enete de bia me catch am se eye portable tumi e de show back pocket o bagum betumi e de ahye bia akobia no obetumi e de akose na etie asawa ehye hu cute we san asawa ne bonya din obetumi akwakoto bi behwe kakra egu asawa ne na de ahye wontumi fa ahye wa squeeze liquid na de gu obesisi ho mama ebe yi nka se ne ho no mokeka wo na ebia otumi se udon sasho na wo a eyi bibi fita bi won ma yellowish color bi na eyi di ababu na de ni puba te sa akatoa misra we no ebe yi sa ha ni na fi ho no mo e de ama na nim se unya sa hu signs and symptoms I feel like a wo nso bia begu wo nkaboni bia ba betena wa kai na hye no so se wo mogya ni mu ente wo se wutu ase na mom bibi na e dan na di amo hu se bibi ya den enkoyie e wo ni padua ni wo be use we no alright wo be insert alright na mom no wo be nom nafa X-Vein mixture and then the capsules nafa X-Vein mixture and then the capsules we no
liquid na we no capsules no betumi the nsuo no anom capsules no de omogye mu de wo system nim no ebeyi bibia ma no aba besene me se yare no enye one day na de baaye enti wontumi fa one day into ase se infection no ebetena wo so a nya wo ho adagye nya wo ho abotche na num duro no se ne se na fata ne into ase kora emfa emma se oba na mka so okwo na fa examination obi wa beka se o manom ne 1 week afa me hu se no nka no ahya ase se ekọ enso na begu anu ahya ase se ehye afa no nsuo na egu me no afa ejai obeka se o na se de se yentimeja 1 week pe na wejai forgetting say afei na eko intime so say ma 1 month treatment I make sure so obenu mundro no 1 month ni na akwa akosi e no kra me no bedi nkoma akwa ekire hu say baby edru no e wose wugya na say wose wotoa so intime so me ma treatment na make sure say obenum no se ne se ne fata herbal de etu ase enso so betu ase kra e de amount e nafa X-vein mixture in a capsules and afin so nafa lady clean who treat you one make sure so a partner so ebe treat ne de mema no so me strambo ti manum nafa X-vein mixture in capsules no ama no aye me say mema ni bo my boxer shorts kura no omutumi enhye bi adentia because onya infection no onya discharge ne basa na egu ne boxer shorts na chinchina talimu enti no du fe ne kwa kora na to ne adwendwen say kro ye obi na say ensure fi kro ni bana tade watade na wundia wuyi a obre no sana eye omo ti just imagine na no so eye flesh eye very soft enti no hwe bro obre boxer shorts kura on hand ho kura enhye no na mana odwi saa okodwonso na ote ya o se o gentleman wa asre sa already obeti ase eye ya pa besra e ma na enyansa otime kan bomodem se wonsa ebeka nafa X-vein mixture ene ne capsule so ye be ma akodwonso na ote ya odwonso na emu achimienu konya fiche so akodwonso a obechima chima se ye den na dwonso no e ma beba mpa san so te ya obo ma anadwo obadwonso ma de ache bomodem se wonsa beka nafa X-vein mixture na ne capsules na nhwemboa na yi sa ha oni na enfemfiri ho no mo emfa ema e bia many ti mambo house wa eno ntwe so ba na Adom Herbal Center na so ofra yentumi emboa send your how ni tie bia no fa beda anya Nadom eni ndu papa ye wonti e be hwa aboa na yetu ase e de ama ye number no e ye 053 11 56 556 053 11 56 556 053 11 56 556 enye na pharmacy shops any herbal shops I work from ha bebia no wokwa obenya bi ato me sure say ma no nya no monketo ano mo wesese no me sure say afi na second one no so mo ba beko omo kwa mpamcho we no de ebe kom bag mo nto bi mfa mom no mo fa nko school because eye hwitim no mo use no mo kokoto so a heat na ebo free hoba na kwa hemfi ho obetimenya infection to da ko si ni drugs na enwo no wasan akwatamashe because okohata obi akowia enti no o de say anempa ne nchen na wasan atamashe obaba fie na why is na dokro no mesre obomoden so beto na faledi klini bi e de ama no fa nko siesie ho e ma na nyansa sisi atimi nkin bomoden so wonsa beka nafa lady clean e be hwa aboa na etu infection ase e de ama obi obeka so mi ni infection e kra siesie ho oba de me sent na ho e ma ni too late e ma yare ne mansa na apompo mesibre sisi atimi nkin modern sa won sabeka nafa lady clean 100% nko use nwe enkonkonya akira sembia eye nafa lady clean nafa X-vein mixture na ne capsules e be hwa aboa na etu infection ase ni knife ho no mo e de ama me sanso esi number ne so biom 053 11 56 556 053 11 56 556 kana hye so se apomodin pa wo yi e ma setena pa entimi don tena ho e ma yare enje ni pedua no emoso abra na Adom Herbal Center edundu papa se aba edwaman so yeda se papa pa ti no no bowura pharmacy ne herbal shops biemu a obenya bi dodo no wo frɛ Nadom Herbal Center number no wo screen no ase no na wo ne won modin komo ti abna hwe ni ho biem dia emfansi ho yeda next week e be san so ehia ya Adom a yeda se papa pa yeda so mre no wadaje a wonya de mayen wadaroma yen birthday celebrant yen nyina yen kamom na yen wishe wo mo a happy birthday Stefano wadaroma fanom ne to ase ma wo mo pa happy birthday nkoma ora Kennedy Buache wono ne CEO da Kennedy Digital Satellite ano ene na woda ora Buache won kwaso onyame onhira no onye okese
kosi se obeye kese pa kwatenti ahoden wo mu ena ye wo hye ora Kennedy Boache CEO da Kennedy Digital Satellite ase my happy birthday. Happy birthday nkoma my adorable God sent and a sister Hajia Fauzia Karim. Ye oba pa wonkwa so onyame onhira onyame nya okese no ma so mfra dum nkwa dum ne wo ye nyina ye hunu onyame nya okese abna poku ahwennie ene wo show a happy birthday na ni so pa ne wo ye na ye ne fe nkwa so Hajia yesro order rice no Tomo famra mi ni show ni nyamwae so oni ho ye bedi am birthday no enti wonkwa so nyame hira no wo hiri bia no Ewrade show na mu no ma nkwa tententen. Happy birthday Hajia Fauzia. Happy birthday nkoma Sika Yeboa Akosa. Happy birthday Sika Yeboa Akosa na wanya 5 years. Ewrade mfa 95 onka ho. Nimdie mu nyansemu. Ewrade mfa ndomo nyini beye bema mu a nyansafo kokodrufo. We free woman me Obaya Florence. Ya wono ewo Eastern Regional Hospital. And always show a happy birthday neba nyame onhira no onye okese. Happy birthday nkoma Castro Buadi. Managing Director da Digital Press Asalam down. And ewa wo the Ewrade show Ewrade nye okese. No ma sunfra dumu enko adumu. Sanso ena Diana. Happy birthday nkoma Diana. O UK Ewrade show no onye okese o ma sunfra dumu enko adumu Mark Weber and I will show a happy birthday. Ewrade show mu nyina baako ye nya wo dia afache ye. Then share wish mu nyina happy birthday. Ewrade nti na ni mu nkyerɛ mu na onya mo kese kusi se mbe kese pa. Midin di afia amankwa tamaklo. Ni koi mambo atma ye krado odi ahosepe etwaso.